Mwezi huu kwanza wa Agosti tumepata ajali kubwa sana zimeendelea katika taifa letu, na ndiposa tunaomba ya kwamba wanaoendesha magari, wale ambao wanatumia tractors kwa ukulima, wale wanatumia machines mbalimbali, tuwe na maneno ya kufuatilia safety measures ili ya kwamba watu wetu wasikufe ovyo ovyo wakiwa barabarani ama wakiwa mashambani. So tungependa kuweza kuhimiza sana, tuweze kufundisha watu, tuweze kufundisha madrivers na pia tuweze kuservice magari. Gari nzuri ni lile ambalo limelindwa vizuri, genuine parts, tuna genuine brakes ambazo zimekuwa engineered so that they can carry this country to the next level. So hakuna vile gari itaweza kupeleka mzigo vizuri kama haijafanyiwa service mzuri.